warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kisah riwayat jamu masa kerajaan Sayyidil Anbiya, masa kerajaan Nabi Sulaiman yang menghukuman bangsi gondonya. Ingin air yang tersifut nuhukum oleh Sayyidina Nibasi uron Nabi Jamu'en dibaput le angin yang siket mata segala ticim di kekagunan upah Sulaiman raja ombang sare trom basakoh tempat nepiong si ganto raja wahai ticen segala ticen tasirika tengku raja seorma jampo hatiku ampun dino sikam laun boh raja sebab figam mengarupa pijrodan pulang linte tangan bule mata lagi sigam don perhiasan di pecan nangkrang malam bulan cuma di seorang beri jubale hantu tendi ke jampo raja cuma di seorang datuk berago hana musason raja sedangkan di lon kupiah besok hantam si urol raja cuma didamai oleh kedidi si Raja Wali Bogi Raja Anuang Daman Bogi Waki Perdana Menteri Anuang Fajar perang 5 perang putih mulai dari jubale juru bicara Nabi Sulaiman masanya nukun kami bakti yang adilingkan Nebo kerajaan yang adil bedi